Ti napalabas? Nabainan ni Jorin iti panangunget ken kuana ti inana iti sanguwanan ni Elisa. Nagawid da ito iti balayda ket timpulong na iti amana tinapasamak. Iti ipapan ni Criselda iti tiyendaan nakita na Datyona ken Elisa. Nadismaya nakakita iti anak na. Gapo iti panagbalin na nga alalay ni Tiona. Hindi nakaawid ni Elisa iti balayda, kinasarita na itinalapat ti anak na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela anapauluan. Iti baroko. Anak, iti pan nakakitaken ka itay ijay city proper amang paypayong ken mang paypaypay ken ni Tiona. Kasla mariknak ti kinababata yumanen a pamilya. Saan kumaday ti panunutin nyo? Tinapatag, kat abdan trabaho. Wanangam, sekretarya ti inaplayam at trabaho anak. Saan kit di nga alalay, uno janitress. Nagbalin matan nga all around ti trabahom. Mabali na sinsintiran na klang ni Ma'am Tiona ti kinaanos ko. Iso kasjay, noon niya laditan ti ipaparamid na kanyak. Nasaya at kanyak ti boss ko, nanang. Tanasaya at kaditi kasjay. Panangabuson ti aramiden ken ka ni Tiona anak. Iso nasaysaya at langan nga agikat kan iti trabahom. Anya? Ay, saan? Tiyak kayat, nanang. No kaano pa'y anaadaan ako niti trabaho? Sadag pagikatan? Kaputadyak kayat nga abusuan na ka ni Tiona. Sumapol ka langan iti sabali at trabaho. Naragsak iti trabaho, nanang. Iso nga an-anusak. Nga uray pa'y marigrigatan akton. Tiona, mabalin ka katitag sarita, honey? Of course, honey. Anya ti pagsaritaan ta? Obo na, kit ti panang pabain mo kini Jorin iti sangwanan ni Elisa. Salbag. Diyak kaya ti kinaman nagtulong na ni Jorin ka ni Elisa. Agasam, isukit din ti agwal-walis inyo opisina itidimtan. Honey, anya ko matidakas na no tinulungan ti anak ta ni Elisa? Agsusweldo ni Elisa kas empleyada inyo opisina. Sekretarya. Karbangan na laang. Rabang na nga agdalos iti opisina no ado ti wara. Tapno nalinis ti paggarawan na nga trabaho. Ha, kat ni Elisa lang ti pinosgak nga agdalos iti opisina. Sana karaman ni Jorin nga anak ta. Diyak kaya ti panang tultulong ni Jorin na kasyay ken ni Elisa. Sana may parbang ti panangunget mo iti anak ta iti sangwanan ni Elisa. Tapay kat di na saan na may parbang. Nabahinan niya anak ta, honey. Kita mo ka di. Maluksaw launay kan ka. Sa anak amaluksaw kan kuana. Sa anak anagsaw kan kuana iti kasjay. No ambo na ba ti pagtaktak daran na. Anya aga po amapan ni di opisina. Naiba ko man no empleyado mo ni Jay kat makita na amarigata ni Elisa. Iso tulukan da. Nga, estudyante pa ilaan di anak ta, Victor. Anya tiga po na ama pa ni di opisina? Alaman? Dati mo ti may bagakan ka, honey. Kaya't mo ka di aguraan na ka ti anak ka. Siyempre, diyak kayat. Kasaritam to nga ro dito manamdama. Kasaritak pa'y katitan apay madamdama pa'y laang. Aguray ka gayam, honey. At dapat ti kayat ko ngay bagakan ka. Anya pa'y? Mangalakan ton ti kasukat na di nag-resign at janitor di opisina.
Singasing kadikan kadayta ni Jorin, tapno maksayan, ti trabaho ni Elisa, iya opisina. Honey, sekretariati na playan ni Elisa, saan kit di a janitress? Sekretarya! Anya launay ti trabaho ti sekretarya. Anya ti sekretarya posisyon, Victor. Ha, alaman? Nangato una yan? Boss? Ha? Asaan nga higamit ti walis? Ang honey. Siya ti bang susweldo ka ni Elisa. Isaasan kay kumaamakibiyang noon yaman ti ibagak at trabaho na. Ang honey, sabang gaminti mo. Awanin ti ado sa o. Kan agure ka. Ibagak pa ito ya. No saan nakayat ni Elisa ti kasya trabaho? Well, agresign! Oh, ni Elisa ti rumba nga agreklamo saan kat ano asino dita. Ta saan ngay suda ti babaw na kagtrabaho. Uray agpapankeng ka, Victor. Sige, inakagpilas. At dapay man sa ngay bagak, honey. Anya pa'y. Sige, ibagamon! Inawagan kanu ni Criselda ti anak ta. Kat impeksa na tiluksaw na. Kapoy tinakita na a panagbalin ni Elisa akas alalay mo iti panangkuyog yu ijay city proper. Kasta, nakadanon pa ikin ni Criselda kat makibibiyang matanda ija a Criselda. No kastahan nasakit pa'y tinakam kanyak ni Criselda. Kapilitan, honey. Tarumrumwar asan lang a sekretarya ti akim ni Elisa no dikit all around. Janitress, alalay, kanta tumapay. Juan, ngam sekretarya laang ti posisyon na, di anak na. Anyat kayat na, iso ti boss, siyak ti agwalis iyo opisina, kabayatan nga awan ti janitor, alaman. Siyak ti boss, kukwak ti kumpanya. Kat no anya ti patrabaho kiti may sang empleyado, basta ang susweldo. No saan lakit agrabe, wano. Pakadadaalan mat ti posisyon na, awan ti bibiyang ti uray asino. Huh, no anya ti kayat ko nga ipaobra ka ni Elisa. Naskan, naramidan na, no kayat na, ti agtrabaho. Honey, sekretarya lang tinaplaya di Elisa at trabaho. Uwan, narabang nga mo na. Sana may parbagter aramidim kinkwana. Aha, saan ka di amay parbang? Kasi tawan ti janitor. Uri ka di agkaiwara, ti anya di taswelo, di opisina. Okay latan? Anya ti kayat na, siyak ti agdalos, kasta, Victor? Oh, agure ka. Apaya kas talaunay ti panangisakit mo ka ni Elisa. Gapo ka dita anak ti ex mo, ani Criselda? Saan mo kay palagip tinapalagi? Ah! Tanabayagan, anay waksik iti bangungot ti biyag ko a pinarlo. Salbag kiti. O mga dodapay lang panagayat mo kini Criselda kalpasan ti amin? Saan na kumapilitan ang mga yatmanin kini Criselda? Tona. Makabukay ti biyag mo, Victor! Kurang apaw. Kaya't dinanag mo nga gikat kan iti trabaho. Wan, Lolo. Gapoy tinadoktalan na apa nagbalin ko pa yung alalay ni Ma'am Chona. Anya nga raw di desisyon mo. Kunak kininanang, ngan ano saklatan ti trabaho. Uray narigat kat disan tema ti trabaho, Lolo. Sa bagay, apok. Kaba ilaklakit ti dagiti ipaparamit kanyak ni Ma'am Chona. Awan problema kanyak, Lolo. Ano sak? Takayat ko ti makatulong dito'y balay. Kan barang makaornongak, Lolo. Hello, Jonah. Abay mawag ka. Kaputa masurunak unay kadagiti agama, Dominic. Abay niya ti kasurun mo kadakwada tayo yawag mo pa'y kanyak. Awan sa bali ang pangibagak, so pasensya ka. Masurunak, kaputa awan lang di na madilaw kanyak. Panggapit tratok ka ni Elisa, pakibiyangan na amin. Aniya? Rob-robak ti pungtod na. Amom ka di Dominic. Madlaw ko iti asawa kat. At dapay na panagayat na ni Criselda. Pagkunami ti dayta.
Gapo, tanalaos ti panangisakit na kan kwa na. Agraman ka ni Elisa. Kasta ka di. Amom, mabalin ngagpaiso ti kunam, nga dapay la panagayat ni Victor iti ex-girlfriend na. Anya, Pag-arari kaglangan iti bagikyo na. Saan pa yan napukaw anaming pinsan ti panagayat ko king ka. Dominic! Ngam di ka matanagan. No siya naawat kong tigasat ko. Oh, Kanti pa kasi. naimbagbaygan ka, Dominic. Tanaawat mo tigasat mo ako nam. Ngam, ingata Victor. Gapoy ti masansana pa nang isakit ni Victor kay ni Criselda. Mabalin, at di na pa'y naaklon tigasat na. Aniya. Ang mga numangnamnama pa'y lang dumteng to ti aldaw ng sinoblianda. Ha! Dahil tati saan ko ngay palubos, Dominic. Nakasaganak a pumatay. No tanlikodan nakpailang ti asawak. Ngam kasanon, no sikat ti matay. Nanang, ina ko na di opisina, ha? Anak, kunakmat asumapol kalaangan ti sabali a pagubraam. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, nanang. Kabailak dagiti trabaho ki di opisina. Wen, amok alakla kaumlaeng ti trabaho a kina sekretarya. Ngam, tingarod kina janitress mo. Kanti pa nagbalin mo nga alalay no daduma. Di ka ka di marigatan? Uray marigata, nak. Anusak, nanang. Takayat ko ti makatulong kada kayo kin ni Lolo. Kayat ko ti makaurnong para iti panagadal ko. Ala, sika nga ron ti makaammo anak. Ngam no di muntun ka ba ilan dagiti imandarken ka ni Chona at trabaho. Di ka kumaagpangadwa nga ag-resign. Hello, Criselda. Nakaawag ka man. Gaputado nagiti kayat ko nga ibagakan ka, Victor. Gas ko may ti Anya, Criselda. Umuna, kati kinaabusado ti asawam iti anak ko. Anya. Sekretarya lang ti inaplayan ti anak ko at trabaho na. Pagbalbalinan mo ni Chona nga alalay. Nag-asaan ko akayat. Pasensya ka lang kuman no adda pa naglablabas ti asawa, Criselda. Bagpagaam to kumadya asawam. Inasarita kon, yung nagbanaglaan ti panagsinong bat mi nga agasawa. Anya? Amumot kan ti ugali ni Chona. Naatap ka na imon. Kat dayta ti masansan apagap-apaan mi. Sige. Saan mo itong arudan nga ibagbagakan ko at imbagakan ka? Siya tulatan ti makisarita iti asawam. Ngay mimbag pa no si kalatan ti makisarita kan kuala, Criselda. Wen Victor, ngam no makitak nga abuswan ng tulat ti anak ko. Talaga apilitag apagikatan ni Elisa iti trabaho na. Anya. Nalpas matlangan ti panagtalus ko dito opisina. Apay nga tangawan pa lang ni Ma'am Chona. Ni Jorin to mauawak. Hello, Jorin? Hello, Elisa. Alda ka kanin dito opisina. Itay pa'y nakadalusak ba yan dito opisina?
Amo, mababayin ako na ikan ka. Tapay. Hindi ka doon ti akam mo ka ni Mami. Anya nga rod ngay. Agano sag. Ta, dahito nga rod ti trabaho. No pay saan ko manakayat ni nanang aso maragakpay ti trabaho. Anya? Kaya't masawan. Pag-ikikatan na kaninanang mo dito trabaho. Wanjo rin. Gapoy tinakita ni nanang. Apa nang abuso kanyak ni mami. Saan, Elisa? Please. Saan ka ko mga resign? Wan, awan pagdanagam. Sa anak nga resign. Agan ano sak. Bayam ta kasaritak tumanan ni Mami. Kamangalan ni ti janitor dito opisina. Tapno saan ka una yung marigatan? Agyaman na rin. Kumusta ti trabaho ti anak mo, Crisilda? Ay nan, Dominic. Ado ti saan kon akayat nga aramidan ni Chona iti anak ko. Isuak kunak ka ni Elisa. Agit katlaangan. Anya nga ti ko na ti anak mo? Ananusan na kanulatan. Imbag kano, no ada pagubraan na ngam iti awan. Sabagay. Gusto. Ngam no agtultuloy latta ti panagabuso ni Chona iti anak ko. Talaga apilitak nga agresain. Anya? Tiyak kaya't nga abusuan na ti anak ko. Imimbag pa'y asyak ti parigatan na. Ngam ni Elisa nga anak ko. Daddy, masapula kasarita tayong tumanan ni Mami. Tamangalan ni ti janitor di opisina. Naibaga kong deta kini mamim iho. Kamukuna na, asaan ta kanungaw unaan. Nga madabalaag ni Auntie Criselda. Ano abusuan natta ni Mami ni Elisa? Mapilitan kano amang paiktat ken ko na iti trabaho na. Anya? Na mabalin. Diyak kaya't nagitkat ni Elisa iti opisina ni Mami, Daddy. Isa bagbagan yung tukmamanan ni Mami. Napasnat ni Elisa kadagiti intad kumanan kan kuha na trabaho na. Talaga determinado ang trabaho. Makita kat na singpat na ito'y ngabing. Kapada nalata ti inana, ana anos, kan saan na basta sumuko iti anyaman, alaban. Ngam kita man no sa tino ti pagpatinggaan ti anos mo. Agingga nga da kay ti putir ko. Sana ka sumartag. Amang parikat kan ka. Ngumapay nga ta. Tungkal makaisawa ka dagiti kasakit na balikas. Tungkal pasaktak. Apay akas laag babawi kadagiti impagkagamjak mo't may balikas. Oh, ang bilibak matitiday ta. Makaanos lata. Hanggang saan? Saan ko asardian? Nang lunak at marignak nga gayat pa'y lang ni Victor. Kan ni Criselda ngay nana. Daddy, andan na biro ka kamayat nga agbalin na janitor.
Kuyugag to iti opisina ni Mami inton tikat. Nasayaat no kasta iho. Ngem, awaten to nga ta ni Mami, ti irekomendam ken kuana a janitor. Apay kumadi na kayat. Iti to tasigo da janitor iti munisipyo di na biro ka. Ala, padasem to nga rod nga irekomenda kini Mami. May pagkakalahan day jay, ta kunanay di, asaan na akayat nga unaan ta kadagiti rumbeng nga ramidad na. Saan mat siguro nga agunget no adda irekomenda ken kuha na a janitor, Dad? Alawan iho. Ngem, di mo to pala ibagbaga inton sumangpad inton balem. So, presarem tulatan inton bigat. Lay, sa dino tinapanam, anak. Napanak nagbirok iti mabalin nga akaran ni Elisa pagtrabahuan tatang. Anya, ay kahit ada na biro ka. Awantang. Saan muntun nga ulitan ti mapanagbirok iti serkan na at trabaho? Tatang. Tako na si anak mo, anaragsak iti trabaho na. Walang amok amarigatan, tatang. Anak ko, saan mo ko mga unaan di anak mo? Diyak lang amin kaya't aparigatan ni Chona ti anak ko, tatang. Bayab nga ni Elisa ti agdesisyon. No di nandun ka ba ilandag iti trabaho na? Jorin, apa di ka pala mapan maturog, iho? Sana kaya makaturog, Mami. Anya nga minti pampanunutan, taapay di ka makaturog. Di may papanitipang ni Auntie Criselda. Pangta. Nene, pinangtaan na ka ni Criselda? Saan, Mami? Di ka di dadim? Saan? Anya marud? Impang tana. Ano di yung isardang tikaslapan ang abuso yung kan ni Elisa? Pilitan na kano apagikatan ni di opisina yo. Anya? Sana mabalinda ita. Diyak kaya't nga gikat ni Elisa iti opisina. No kasta nga rod? Masapo na sayaatan nyo titrato yo kan ni Elisa, Mami. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.